jedini čas. Dosta sam propustio, al sad sam čiste pameti. I ne brini za mene, jer lako ću te zamijeniti. Ja sam tebe ludo volio, ti si mene samo gazila. Bom sam na konac dna, jer ti si tam koja je zla. Ja sam tebe ludo... Kadru, sad ćete da vidite ko nam je došao u goste. Da li možemo da vidimo? Ne, dobro, uspjećemo. Okrenuo nam je leđa, u stvari je htio da pokaže lava. Grupa Twins, Nebojša, Manuela, Nebojša. Čekaj, ostani tako, zumirate kolega da može da se vidi šta si ti to jutros uradio. Pa evo, ja sam bio kod mog prijatelja Berberinjo. Uradio sam lava, to je inače tetovaža koja je 98. nastala. Moj sin u horoskopu je lav. Čekaj, to je tetovaža ili sam tako ošišan? Tetovaža pustio sam grivu, je li tako? A, imaš i grivu. A, izvini, molim te što nisam razumela. Da, inače tetovaža. Dobro, ali čekajte, ja sam vas pitala, kaže, piše nova pesma, ja kažem, evo je nova pesma, kad ono neka druga pesma, gde je Plavi slon? Mi jesmo zadnji put obećali da ćemo doći da vam prezentujem Plavog slona. Međutim, situacija se pogoršala ponovo. Era otišla u bolnicu da zabavlja medicinske on će sestre, vas da otkači, doktore, on će sa medicinskim sestrama da snimi tu pesmu. Era je saznala da je korona ženskog roda. Prozreli ste ga, to je tačno. Je li tako? Era je saznala da je korona ženskog roda i on snima spotove, mobilni telefon. Po bolnicama, da. Naravno, želimo Era što pre da ozdravi, ali on je u svom stilu, onako mangupski, otišao i vidjeli smo, postao je svetska zvezda. Svi portali, mediji su preneli kako se on bori sa ovom bolesti. Ne samo on, nego kako pomaže svima da podignu duh. Evo, to je vest dana na svim svetskim televizijama. Inače, imate pozdrav od njega. Danas se vraća kući. Što znači da je dobro, hvala Bogu. Uskoro očekujemo onda... Uključit ćemo ga sutra, makar telefonom. Što znači da se približava, evo, nova pesma, Neša se prvi put oprobao u rock aranžmanu. Hard rock, dakle, to su momci iz Banja Luke, band Racija, jedan pozdrav za njih. I ovo je sad bila predpremijera. Predpremijera, tako je, vi imate prvi puta, prije nego što je izašlo. I, znači, momci su mladi tu, oko 27 godina kao ja. Ja inače sam rocker u duši, kao svi mi koji smo u zboru naše rock pjesme odrastao, ali s tim što po diskotekama se više sluša dance house, tako da sam to morao da prilagodim. Tako da može i rock i Plavi slon. Ovo je sad prvi put da sam se oprobao tako malo u tom nekom hard rock varijanti. Emanuela, šta ti kažeš na to? Kako ti to izgleda? Odlično je to odradio. Ja sam baš prezadovoljna. Inače, momak koji je producirao u studiju je naš čovjek tu kod Banja Luke. Osvojio je drugo mjesto na svjetskom takmičenju. Producent od Iron Maiden je organizovao tu, kako se kaže, takmičenje. On je drugo mjesto osvojio. Dražen se zove. Pa dobro, sada gdje ćete da se zadržite sada? Ovo je sada bilo neki probni teren. Da li vam se ovo više dopada ili ćete ipak se vratiti na staro? Sad smo ovdje. Ne, što se tiče aranžmana. Ne, pazi, ovo je pjesma stvarno, ja to onako volim lično za sebe kući kad sviram gitaru, ali ja bih volio da se vrati vrijeme rock i da ponovo to sve zaživi, jer smatram stvarno da to ima najjaču emociju. I energiju. Danas vidim, došlo je vrijeme da se više strofe ne mogu ni pjevati, samo idu refreni i teraj. Nema niko strpljenja. Dovoljno je samo muzika, čak ne moraju ni reći. Dakle, sljedeći put se ovdje vidimo, nadamo se, sa sve Erom i toliko smo najavljivali tog Plavog slona i negde vi ste ostali dan danas prepoznatljivi po tome, ali kao trio posebno moram priznati, dakle vas dvoje i Era Ojdanić. U svakom slučaju, nove pesme su tu, koristili ste pametno ovo vreme vanrednog stanja kada su ljudi stagnirali. Drugačije ne može nego da se barem odradi ta promocija, pa kad bude bilo vrijeme za druženje i okupljanje, bit ćemo tu. Tako je. Hvala vam najlepše. Ja sam htio samo da otpivam refren Plavog slona, pošto nemamo spot, ako smijem. Može. Nemamo da podigne da to nešto zvuči. Nemo, vrati to. Nikako. Čekaj, hoćeš novog ili starog? Starog. Novog. Šta starog? Može novog, ajde, ne znaš da čuješ. Možda ustaneš, ali tamo. Ovdje malo iza stojeći. I samo da otpivam refren da se čuje ljepše. Ajde, skini sad. Evo. Znači, možda sam... Spusti skroz ispod. Spusti dole. Ispod nosa, da. To. Idemo.
Možda sam lud ili drogiran, bez tebe ko programiran. Moram malo više. Možda sam lud ili drogiran, bez tebe ko programiran. Trezan ili pijan haluciniram, evo me zaljubljen kriziram. Pa trebam neku najjaču dozu, ili koronu, ili duplu lozu. Isto dolazi Era. Opa! Pa Era znači prizvao koronu. Tom pesmom. Aha, a vi ćete duplu dozu. Može. Hvala Bogu, svi ste živi i zdravi, što je najvažnije. Dupla doza korone. On je pomešao, nije razumeo. S tim se leči izgleda korona, čekaj, moram da vratimo, da, zaboravim. S tim se leči dupla loza i onda korona ide napolje. Dobro, vidjet ćemo Eru Čuvajte ovih se, dana. čuvajte se, vidimo se i s Erom i vidimo se ovde sljedeći put u prvo dobroj atmosferi. Sada nastavljamo sabotažom. Koliko je